mwiriwe neza mumeze neza njye simeze neza na gato umushiha uranyishe mana yanjye hari abantu bagenda mu muhanda ukibaza uyu muhanda ni uwase nuwe mvuye nkatiye kuri hano ku bisima kamere gutya ko kwihangana birananiye nkatiye hano ku bisima ugikata neza kuri na Tracom masanze imodoka itwawe n'umugabo mana yanjye ari abantu bajya bavuga ngo abagore ngo bagenda nabi abagore bagenda nabi mubivuga mubiterwa n'iki ko hariho umugabo ugenda nabi ukibaza imikino abarimo umuntu agenza imbere nta modoka ihari ntababeshya atari ugukabya iminota irenga 8 arimo aragenda avugana na babahungu bo ku muhanda ba hano mu Biryogo afite ikibazo ngo imodoka yapfuye kuko namuherezaga amahona akegera imbere umujinya uranyica umumotari umwe araza amagara rimanda arambwira ngo uzi ko ngo ari n'umugabo ngo uri kubikora nyine kuko abantu bose bishyizemo ibintu byo kuvuga ngo abagore ngo nibo bagenda nabi mu muhanda ngo uzi ko ngo ari umugabo ngo wihangane umbabare nawe unyumvire mana niba nasaba polisi ko noneho rimwe na rimwe bajya bakora batambaye imyenda kuko iyo abantu turi kureba polisi tukabona imyenda yabo ego no kuri zebra uhagarara nta muntu hari nta n'uteganya kwibuka ariko ngo kwibuka kwambuka ugasanga nk'ubwo ngubwo yaba hari nk'umupolisi utambaye imyenda ni ukuri abamwandikiye bakanamuhana atari kumwandikira gusa gutya ngo bamuce amafaranga bari no kumuhana ko yari akabije noneho uko muhihereza ihona akomeza ibaze kuva ugikata kugeza tugeze ku bitaro biriya byahari hahoze hoteli Grace noneho numvaga umujinya wanyishe ngiye guparika nkavamo inyuma yanjye amahirwe nta zindi modoka zari hari abamotari kandi biyeranjaga murabazi mu buzima uwo mugabo aneye umujinya noneho arangije hari ikinamba kiri hafi aho ngaho aba ari icyajyamo nacyo kukijyamo wagira ngo ntiyarazi niba akeneye no kukijyamo akajya agira aragenda yuriza imbere honyine ikibuno cyose cy'imodoka agisiga inyuma ikibuno cyose cy'imodoka agisiga inyuma arangije aguma aho ngaho avugana n'umuntu wari umukurikiye nuko nta burenganzira cyangwa ubushobozi nari mfite bwo kuba nafata video nk'iyo modoka ye nkaba nanayandikira nk'ibihumbi 100 inshuro imwe bavuga ngo ni ingunga imwe ubundi ukayishyura ukazagabanya iyo mikino uwo savuyeho nawe habagiye abamotari hari kwa muganga babiri umwe ahagaze aha undi ahagaze impande ye barimo kuganira we ndagiye muhagarara impande ndamubwira muhagarara mu muhanda gutya hagati ari ndi bibahereye uburenganzira umujinya warunyishe wa muntu we ufite imodoka ubwo navuga ko isa beige ntabwo ari silver wigaye wateje ambutiyaje ntubuze umuntu ngo agiye he hari n'igihe umuntu aba agiye gutabara nk'ubu iyo mbaye mfite nk'umuntu ngiye kujyana kwa muganga ari nko kugiza ubu ntabwo yaba yabyaye mwagiye mureka imikino uragenda mu muhanda hagati uri gushaka gukoreramo gahunda zawe twese tugira amafuti mu muhanda yaba ari umuntu utwaye imodoka waba utwaye moto waba utwaye igare waba ugenda n'amaguru tugira amafuti ariko noneho hari igihe umuntu yakora ukagira ngo bamubwiye ngo genda uje n'abantu ntimukaze kutuzamurira isukari videwo nisa neza ariko tumye nyifata kubera umujinya nibajije umuntu ni umugabo ariko arimo aragenda uko abonye mu muhanda ngende gusaba polisi ko saa 11 na mu gitondo
hariya kuri 40 baba bahari, ariko no hariya kunoza neza babaye bahari byaba ari byiza. Uyu muhanda umuntu yinjirira hagenda ku bisima, ni ukuri muzahabona abantu bagira amafuti menshi n'abanyamaguru bakoresha abantu amakosa. Ariko uwo mugabo wa muntu we ushobora kuba undeba ntabyo nzi, sinanakubonye mu maso, umuntu ushobora kuba nakubona nkakumenya uri nk'uw'inyamirambo, n'umuplake we simwibuka ngo mumubwire yigaye. Ikintu kineye umujinya kigapfundikira ni ukuntu agiye aho ku kinamba, ntanagemo ngo yinjiremo neza, aragenda yuriza icy'imbere gusa ikindi agisiga inyuma. Hano hari bisi y'abanyeshuri yari kuzamuka, hari abandi bantu, paka iyo bisi irahagaze kugira ngo ngiye mbone ukuntu nyura inyuma y'uwo muntu w'umugabo wajya guhagarara nabi mu muhanda. Mumeze neza abantu mu nkunda izina ry'Imana, iminota igera kuri 6 we kubera uriya muntu ndababaye nyine, nuko ntago nari nabiteguye. Nari gufata video mukareba iyo modoka ukuntu yagendaga muhanda. Ubu nk'umuntu wari uri inyuma yanjye nyuma yageze haravuga se uyu muntu warimo aragenda gute, atarebye imbere, atazi ibibazo nahereye kare mura nabyo. Murabeho mitse nibuka kana nibagiye kubabwira, ariko shari kambabwiza ukuri, iyi jilbabe keka mvuze meze gutya nibwo wabona ari sawa, ariko uku aha nari nibagiye kubabwira, mfite kubona nijimye shawa. Nafunguye TikTok nyita Kecapu Neri, ndaza kureba ko nayishyiramo hano, uzayibone mugende mu following. Abantu mwumve TikTok yanjye ya nyayo, apana kwirengagiza mukakomeza kujya gufollowing uwo muntu barya amafaranga w'umutekamutwe udafite epfo na ruguru. Mujye ku yanjye ya nyayo, sibyo? Buriya mu bintu byatumye ntekereza kuyifungura harimo kugira ngo abantu bave mu rujijo, bamenye iyanjye ya nyayo, bamenye nyine ibya nyabyo, bareke gukomeza gukurikira uwo muntu wa fake ubabwira ibintu nta bintu bibi amvugaho bindi birenze kuba yarahemutse akaba baka amafaranga kuva igihe yatangire kugeza uyu munsi. Uretse n'ibyo ngibyo nuko nayo nifuje kuba nayikoresha, sinzi kuyikoresha cyane, ubu ndi kubyiga, amasomo ageze habi, amasomo ageze kure byataye, ariko nukuri kw'Imana ye baba we, wa muntu we wandakaje ubaha ndi mu Kiyovu. Nagombaga kuba nahageze kare, nagomba kuba kandeba isaha, nagomba kuba nahageze saa 11:15, none mageze saa 11:54. Iminota yanjye igera muri 7 nimba atari 8 undiye nkugenda inyuma. None ubwa mbere nabibonye mbanza guhagarara, ndavuga buri imbere nayo, imbere yiwe hari undi muntu, mbona nawe muhihonira imwe, mbona niwe yegeye imbere gato, arongera igira ukuntu kamwihorera. Mumeze gute abantu mu nkunda? Ndashaka kubasaba muze kunshyiriraho comment z'ikintu mwifuza ko nakora, kuko iminsi yo gukora buhoro ndi kugenda nyivamo. Nari narabibabwiye ko mu gisibo ntabwo nifuzaga gukora ibiganiro byinshi, ntabwo nifuzaga nyine, ntabwo numvaga hari bishobora kunyangiriza igisibo, numvaga nshobora kutazabasha kubifatanya nyine ngo nkore nk'uko nari nsanzwe mu nkora. Ubu byaragabanyutse, ariko igisibo kigiye kurangira, nongere nkore nk'uko nakoraga mbere. Mu buzima hano hantu hari ijuma,
nongere nkore nk'uko nakoraga bwa mbere. ibaza yaciyeho nk'umuntu hano akatagira ngo akayitwara. Igisibo kigiye kurangira. Igisibo ni cyiza, gituma hari umurongo tujyaho mwiza abantu bameze nkanjye. Nshimira Imana ko hari ibintu Imana yansubije muri iki gisibo byinshi. Hari n'ibindi bintu byinshi nize kandi byiza. Iki gisibo cyambereye cyiza cyane. Ndashima Imana yatumye nanjye mbasha gusiba, kuko hariho nk'abantu bariho ariko batabashije gusiba kandi bari barwaye cyangwa se nyine bari bafite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ariko ndashima Imana ko ngewe nabashije gusiba. Ikindi hari umuntu wabajije kuri vlog nashyizeho yaririmo abana ngo iriya koko abona yaka nka buji. Yaka buhoro iyo irimo amavuta make, ariko iyo irimo amavuta ahagije yaka neza. Ahubwo ngewe nakunze ukuntu yaka, kubera ko nka ba nyiri koko muba mwumva ukuntu nirirwa mbamamariza nta n'ibihumbi 100 byanyu nzi. Reka mbibwire. Nubwira kabiri ni iki kiraharasa neza. Vuga iyo hasa kuri aba habayita arasa neza pe. Ninde wakoze biriya hariya? Ninde? N'umuntu? Tari hariya. Ninde wamenye biriya biryo? Ninde wabimenye? Ninde wabimenye? Reka mama. Ninde wabimenye? Ninde wabimenye? Ninde wamenye ibiryo? Reba hano, ninde wabimenye? Ninde wabimenye? Ninde nyine wabimenye? Ibiryo ninde wabimenye? Ninde? Ninde wabimenye? Uyu ninde? Ninde wamenye ibiryo? Wowe ufite n'ibiryo ku munwa, niwe wabiriye? Ni wowe? Mubwire. Ninde wabimenye ngo mukubite? Ninde? Ndagukubita. Ni Inyindi ni wowe? Ni wowe wabimenye? Iki akoze iki? Narekure. Debera hari hirya bamenye ibiryo. Mika urashye, inyuma yawe urashye. Terura iyo ntebe ugende. Kuri kuyinshyiraho iyo ntebe. Tadia, ninde wamenye biriya biryo? Nawe wabonye bimanura? Ni wowe? Ni abana babimenye. Dore ufite ibiryo ku munwa na Tadia arabifite. Haguruka nkwereke. Ngwino wambure Tadia intebe yawe. Ngwino umwana. Naveho. Niyande iriya ntebe? Niyande? Niyawe? Rahira. Niyande intebe? Niyande? Mika, ujya kuyikorera? Ujya wiza kunyicara imbere. Yicara hano. Reka umwana yicare nawe araza kugutiza. Sibyo? Abana bafite ibiryo ku munwa. Intebe niyande?
Ni iya Kami, jya kuyibika. Ajya kubika kwa Kami. Jya kuyibika. Agiye kubika kwa Kami. Icecekere, sibyo? Icecekere. Mika, ngo iki? Kami. Urashaka gukingurira? Kami ntawe urimo, zana. Tubike intebe. Kami yagiye kuryama hirya. Nana, tugende. Kami yagiye kuryama hirya. Ui, ashyushye. Shyushye washya. Genda kuzana jimbaye. Genda kuzana jimbaye. Mwese muragiye? Bye. Ndabakunda. Ujya kumuzanira ji? Ugiye? Mama, kuramo Mikael bete. Icara bakuremo bete. Bete yawe ufite ibiryo ku munwa atari ihanagure. Ihanagure ku munwa. Oui. Yakoze iki? Ni yawe? Aragutiza, sibyo? Aragutiza. Tariya aragutiza. Iyo ntebe ni yande? Ni yande? Ni yawe? Zana intebe. Mika. Mama, ngushyiremo iki? Shyiremo iki? Shyiremo hano cyangwa itetero? Itetero? Mama. Oui. Wababaye? Hehe. Turebe. Umwana yababaye? Ibi ni ibiki? Wagira ngo hari ahantu wariye ubugari. Wariye ubugari? Shyiremo itetero cyangwa hano? Mika? Itetero? Ushaka itetero? Ushaka iki? Okay. Abana bashaka iki? Abana bashaka iki? Reba hano tari. Reba hano papa. Abana bashaka iki? Abana bashaka iki? Hagarara umbwira. Abana bashaka. Bashyiremo itetero. Bashaka kubara? Kubara. Rimwe. Kubara. Rimwe. Kabiri. Iyo twebwe hano bari kubaka. Ibibazo bya imiditine hariya. Ibibazo. Rimwe. Bara mama. Rimwe. Reba hano. Mama. Bara rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane. Mika. Rimwe. Mika. Papa ari he? Yagiye kuryama. Vuga. Reba hano. Mika. Inyindi bwira Mika itabe mama. Icara hariya nkubaza. Hagarara hariya. Mubwira ajye hari amufotore. Umufotore. Mika. Mva nkubaza. Vuga mu. Fuka ragoye.
Waruguye? Igaguye. Reba hano. Yaguye mama. Reba hano nyine. Oui. Mika. 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 Kame. Vuga mu. Mu. Ta. Ta. Ba. Va. Zi. Si. Mutabazi. Pati. Mutabazi. Pai. Mutabazi ninde? I. Mutabazi ninde? Ai. Eh? Aguye. Mutabazi ninde? Aguye. Aguye. Nagugu. Aguye. Aguye. Mika. Aguye. Mutabazi ninde? Mama. Oui. Aguye. Ndahira. Ninde ko? Amene. Britse telefone yanjye utayimena. Abebe watapi. Eh? Ah, bebe kwitapi. Tatapi. Bebe wamubona. Taria. Vuga mu. Mama. Genda hariya nyine murebe neza. Mu. Chama. Chama. Ba. Zi. Mutabazi. Mama. Mutabazi ninde? Oui, mama. Oui, mama. Yego chérie, wakoze. Merci. Yego. Ndagukunda. Ndagukunda. Ni? Oui. Nakuyigeraho. Yikurure. Wapi? Bretse. Manuka. Ngaho manuka ndaguha. Oya, mwese muzanye intebe. Inyinda arabazanye. Mama. Oui. Ayo. Pore. Mubwire mama aravuga. Aye. Tugende mbara. Nidusize intebe. Umuntu wambajije intebe ngo amafaranga aziguze mama sinyibuka pe. Nabuguze ari bato cyane. Ntabwo nyibuka ntabwo mbabeshya ariko nibuhenda sinzi ko hari na venye bugura. Akira. Akira. Eh? Akira. Eh? Akira. Ndaje mama. Akira mama. Akira. Nakoze merci. Kayungude. Mufungurire. Mufungurire. Kaya. Taria twaye ji yawe.